Kamshi benta ban kre ka june kai National Games hakajalla ka ban salong sinema arhaja arpunyo kami khalia Amrit Singh Association kalarai ban punang gajing le kai Amrit Singh ka bakan thup na du class 11 shaning jungki school bat ki college ba pher jungki district ki office kan thup ki office shimet bat ki wei habakran shikilat pathai khupor na kalyang president uba jun star kharbuli ulapan tip ya ka jing le kai Amrit Singh ban punang ka arpunyo tarik nailur hadu ka sau tarik uri saw arhaja arpusan ha Shillong College Shushu ula ong baka jing le kai kanong ka shitayo shi sngi bar hakini kita yo an phia halaki jong habaya de bar ki jing le kai na ka panta ki college ki district ki office bar ki wei yang dalam media association kami ke kamawa ya kabang ni aimu berpau macam semua kau beri kendra ya kabang lai bet ini jika kaya muslim ya kabang yok bentah ini kan 39 national team ke kunta nak yang kamawa ni pernah pat kami kapor ya kabang stang shwa ya kata jing scouting lembah walau kita jadi grassroots kata pelong ke college apa bagi sekarang untuk kelas dan sentrum untuk lagi universiti ini kita cukup kabar kedai ke enter office kabar ini bentuk lagi di private sector ini firm itu kabar lain kedai ke enter gym kabar perlu gym kenapa ini sebentar ini tournament kabar sab kedai ke enter district yang ini nak kalian kemauan kita wanyalam ni poro di kot nanti district repair kita pencarian lesi yang baru kunjung yang benar pada kunjung itu berduna di kot net di dalam ni kita lihat assignment niche yang apa bala reach out yang kita cuma ni paro jadi hari PhD kita lihat ya ka venue ni satu long hangke Shillong College di Kalong Haunai September na aku nyong tarik kani ka weekend dia ko Shillong College kunta kerta hadut sapri ka event na CTO sismi ke kunta ka jing pelong amal na kismi ngin sa pen shine na pen pau na ki poster na ki flyers ki ban mention hang tu kasmi ka bandai nam ta ki college kasmi ka bandai nam ta ki district nam ta ki office buat kunjurut nanti ke gym. Di kami kendai ke jingjiat ke Pekerpang dan penkreat part nanti ke upcoming national game ke menong host nem aku nyong di ngidon ho di coach napo Meglia katu ke Nimut Hendrai ni sawanya lampat di international coach ha ke ba benai Oktober November ni lah pandan ke tak di selection athletes lebar ni event harangkan begitu ki athletes ki berada lupa nak liang ni ka konhun jo ka mawa ya ka bangin ya train kan but ngin sana pat ban create ni dan saya mana ni buat cana hitam hak ni ki pon di sini ki benuan ki banyak pun nama ta 39 national game but ni kermendu ni ki cepat create ni kan menyelam ni so batiang basiam pada lemah ni jadi tristom tu ikut kemauan yang scam wah ini dia cocok jadi sisok disebut disebut